Miss Aitorma 2017 ni tabuk thangi tongo nong ni besango Hamsuti Liang tai Mr. Aitorma semano bisiur manai Mr. Subangkor Dapurma Miss Hamsuti Liang semano 2017 manai Miss Aitorma Mr. Aitorma 2017 Subangkor Mr. Aitorma Subangkor Deborma 2017 Aitorma official groomer fashion choreographer Miss Zuhli Deborma Sini hasti ganani Sangka Sini
Belai kena naik untuk second round. Paikha, tahu sem hari hingga